Mikudo weme mimbi mimado dagbia era chendo poropo mitolen wejero to mele yo bina se e jemisile sin hwenu mi do o fongbeme era chermi hotaleji mina be sin hoy mi atundo ben jile ne krawa gbe bonu bina ito kanji e ndo e somi to gan ton gudo bonu kan jemisi je lili e do ede do o benito wo era so lobo so hole yo e to nu mon koton bo romia wada yi e wai do beton bo leni e do benito o e do tu kan je wa yon e so mon koton so hole ro fo do gbegla mi do gudo wa ye me yon binando beton mi to horo beta democrat lesson alinuo minat do menjile yeteo yeblo plede do ovonungwe mi to gudo wa yi so ne ye bo beta gegete bo so ro fene mo je mele dan fo do gudo do to horo beta me onne minase ene lezu horo foro misi bo minaso lo bo aso god me mechile mi mikudo lia hwenu sea lenko dog bonu mi yo mi atno menjele to horogbeta o democrat leo je blople de forugbe so ye hon wayi ne bo ple ne wayi do menjele nu kigiti bo inu hodo no boro jijero to horogbeta eniome be bi yodole na jije ye meyin nu kundeji da hora ho to horogbeta enioton boro hari mele yo ho mende ple do kutorun bo kendo to horogbeta sin ho e wayi nu e mi anu kuntite ngbe bo jije inu fene bo doyin Eric Hondete e kan bo yin to khorogbeta democrat leton hwe nu yo o titime ko do benjire nu bo jinjan e khoro de fin di beblo yo era pon 50 teme ton so mi to kuto ai ni ka gben bo nu ka chi mo ne ka si fu level to gbon hore ma mo era kente un era pon azo ko wa hore to khorogbeta jo kaka je fin di era pon ene o de sun bo kana wazo titengbe bo e yin lini to khorogbeta to bo pro nu konton yo era ya je ton so di bono ni mala bo afin amelu agada no de tin mera ho edo enion boga do zo gwe ti do benjire ho taji so jinjen we no benjire ne mi na blogbon bo te go to khoro gwe democrat leo no ya zo mi tombo mi do na tun bo na wado to mi no to vi bo to na no da pe yo mi na tun enion bo na te fenjin ko do sin alinu we ya e na no joro koko do wa no to me we ya podo le fo si huin kanu to khoro gwe ta sinu wa lo bo nu kon itinyon eji we so jinjon de tin enelele edonatun bona gbekando azorun do dandayin bo to vi ero to me ro amor to khorogbeta le yo le edo azoton wa bu kono flemi wewe bono pondo emi to vi u bono si futun afo enande yo de jin do ina azoro bu bo no ina inu cambio teme le yo ina site jeji bona mo sin kona le jin enio ena zon bono kon ina si futin to khorogbeta ina ho itedin yedo enio so furugbe bo kezi o me bi huyo yeso bojin bo block play na yo yepe o bo tite do gbeta de ji fo de dian kaka bo zan hwete bo me kekete gbado lo emi po fun le yo gege itono fun kaka je e ho mete ningbe e hwoji sun sin azan o kono kwantan go gbe bo ye wa tite do gbeta de ji aite honu zan ten gbeta ji tite do ele ndo menjire o gbeta e democrat leton dorole so mi to gantan ijawe din yo me ge vive dorole mi na hodi apade hwe do wa nu esin e o me mi kuno mo na wa o to khorogbeta ko kwintan e nu e paul hun pere yo mi kun hwe dan o wara itarada e ro de reso mi kun le hwe dan o mi kun wa zo na wa lo so mi to gantan si ale nu ha to khorogbeta ri abi me sa lo do ji wo hwe to gan dugbede o menji mi kun na blo mo o gbeta devo e so ro fine yo ndo menjire nu renu achade wera ho enion e we so di bo ena si huno to khorogbeta democrat nu kaka bura si hu azo bo koyanson e jawero don yo e na lo ogbe so geyin lo pobodun ele aso gbe tare ho nenu e na yin otuntun to amon hwedion e borin yayi e ma soro to khorogbeta eni otanu aye nu renu achade e we so egbedin bo e na si hu no to khorogbeta eni onu bona wazo kaka so lemi ro yeton mogbon yo bera ho e ro to khorogbeta nu din do democrat lesin akpa ho to khoro sin ho ne do to mi fin hon ene jemisi o mi tun itono mejele ni wa mi ton ho mi to mi na sote bona hole do poropo o mi ton le mi na go sin ene onji mentire mi
miatno menjele ero tomeyo me niweno ikano me bero to gandie huetonu suo eno hua hoja eno kan ozun wo no si hu isomi to vi no tomo no so ma do gba no ne otiyan do wezun ton karo to mi to fin do le do sun si azan we go jawe di po won to vi le ina ton mo no so ma do gba me ka saro do ji bo bana du kan to me le yo lini te ka do to waji onu yin bo eno kan bi yo bono ze hu iton e kana igbe na lini edo bo na si hu don to inu kan bono wa so dagbe nu to eno forte bono holin ne ebe romia wadahi e blo do forgbe glame e mi dugure do tadio sigbe do fido gesi pa de congrès ton do kutonun e blo mon koton me yan wa bo wale yo e supo lo gege hon mi amo yele ne ko tin dine me la ho e su note bo ro hodo di fine ko no menjilen o no bo e hwe o e mi dugu do ai din bo ro fifo eni o me on ni ko do me la ho Patrice Talon po si jeha e mi wazo bi ka wazo ro fine yo azo e wakaje fine ni kun hwe o me e supo lo gege tin o ri e hwe o no maka pe me be na tin de nu wa e hon e mi le mi ka ro fine tin yo nu yin lin me da ho ton kiketin be ho le mi bo a eno yun eno aidukan jenwe lin le mi ton wazo deji nu le mi ton blo o tin de nu blo le mi kana blo yo le mi kana blo gbon yo e di tin me la ho do fine ti me no le CCA do nu to e do na wa nton do to e ton bo so me bo do eyon mi le jizo tutu e bo so we kan yo aduna wa bona khledo de eyon e na de jido emi u de tin mi na zo mon koton bonu bi na do we dede ni kunsa no nglo to viele do na sepo no anu wo to gan abi to nu kun me de bi no wa ro to me yo e do na sepo to ito se to fi do na mo kun je o chire klesi apa ko ni odiyan le e na wa to bo na hon we dede tin ton pe bu dio bi jonjo jale yon nu lesin apa ko odo to ko mi to ni diyan e ja zo bo ye do na yi be ka do na pe ha mi ton le bi hu mi me na ho e do ene le bi hu kaka so ido to mi ton na hon we bona chi to da ho ra ho e mi no zo mo kun se do mo da la gbara to mi ton ka si wa chi mo so adio me la ho tere jiro le e na chi mo bi degbe bona hon we de tin do nu kon yi kan ho e no hodo po e kana hodo po e kun do din no fon kada sam lo me mo ma tan sin tegbe e do le ponu po e ko blo mo je no do so mi ko jawe yo mo no so anu mo no do ho pele kaka so iro e ko du gan itan e no i kan fle mo no jinja yan e ko mo me de bodo de uton e no blo de bodo de uton e no blo mo de kaka bo bi no ma fe ajen we yan me de fo wa e no gbe kan de nu de tin do enipon mi na no pon de un kle un de yo e do ko no mi pon azon queen covid wa to mi to en fi yo ke to gegetin bo fo aloda mi me bodo menjire aho emi du teme le mko so si pe wo suo be den to mi ton do ko non ge e no te gbangban bo su aho mo nko tan le bo no peji do akwezi kanali do sin alinu kaka je to me fi tin de ji yo le ni pon de u dagbero pon de ji e na pon de u eni ro fine bo e ho alona e vinu me wa do ton le de su ti tengbe bo ko mi ra ho do ro fine yo e tere nu gegeji de tin me nu gegeti bo na boblo do la mena ndagbe sin alenu to do we da ho shiko e ro kala video diyan e na blo da ho mon koton do paraku sin to ho meton azo yare tin bo me la ho e tere ti do menjele e do na blo e ne le bi hui do finen bo mi se e diyan o apa hwe devo ewe minayi apa hwe devo e minayi yo enen o wara yi do po de me o yeton devo e na do tin e bo na le ti menu mi e yo e le ho do ho ro fine yo e supo me bo di gade su lo kontan e mina se sin kweda era le to si ole na se po to si bo to si do na vodo to me to si da yo e no cambio lo mejele we te nu kaka to nu kunle kana flemi de ro kaka sun kame te do sin ali dio me kana mi de flemi we ozogben ni o te me ka mi de flemi mi de ton to nu kunle ne do toné mi de kaka kudo te do sun kame e kun so do mo na yo me do fi bidion e na flemi me bi do tadio no potin o no vento gan Patrice Talon be ka pe o bo ko nu pe bo e na iji o mi le mi na iji lini ton bo so khole mi e wen ye me ta glome pon bodun to le hasi no le ya me no ta ye don ji we ya me hwen do mi to le no so da joy we du to ha pa to na bi hu ti on le ne on le na so da jode su ti tegbe ne kran gbon ajin ho tegbe yo le ina no ti hasi no de le ta glome pon bodun to de le we du to de ko me le ko bona ho iple to kon do po mi ti to wen be blo bo ye me na ti ne le do ho do po me na ro ya mi tia mele bo mi de na no fine
kaka no kwe dokpo bo ahode di bo na su menele do azo e janson ye otun do e me no ponta glomo no ton enele yo bo ina tia lo kweton le yo le edran iko pon hwen do etan azon je edran do ko go me bona izo no ne ka yon blo be ka ro hudo tonen hun azo lile yo mi janson mi do kwe dokpo me mi le be na boblo sin kon le ba mi de be ro hon we tede kaka ito gudo bo ina ton de jin eni wezon bo ira so eni ohwe tia igudo ete inu pepe yo idano banu yi hun eyin le dogbon melede gbigbo do benjele a wala idomi emi du kantiyan be na dia hosu hasino le mi ko dio eyin mo ya kwero poropo me ya no tia melewe bo me tia bona zonde lo taji le yo menele gon idano pon kwede vo me wa o ina le tia mede vole manu le pon menele gon de bodo de wo le idano yin pon ni tito me apaton kwede nen de vo ndo menjele nu e no yon wa bo ina no ahosu e bo na zon e bo to o era pin kon khaye bo ni na fa hwen po yo le ina no so iso jinjan mana enu yendo nu yenji no ne ayon blotine di o wa lo te akana blona bo na inu kon ajio e am lotito e mon koton khaye de tin on ali enele no me la ho e do ho gige bodo zogbe nu gige jin do fin mi se enele so mi ton intero menjele mina du o leton mina go sin eni on de suji menchele mi bona do ho de fodomi se na sin agonji e be mi na idin se na mendele tin do fine bo yete yo etin yi bo me se na ina soda yoji be na inukun se na ton so mi hwenu le yo na ina nu menele yo e maka na nu yen ide bopun dende ya yo ya yoji yo me inukun se na ton inele yo ne ina si hu dalo yigunji yo le doezon bo yelo yi bo nu na do nu yen ji ni yeni e menele yo etin yi bo yi me de vode bo yero fio mo se na we ko fio ne bo ite jayo dio me do so mi sin teme lo fide le yo yete yo se na sinu kuma na do mi blole le yo mi so le sin teme ite na no de afo enion me ne le we do na do me di na we bo lini yo ndo menjele ne kana blog bon bo jide na tin bo no inu bona yi hwedo do hwedo na so ma do pale yo e mena ndi bona kan afo clean wa kweton wa on e wezon bo store o no mon koton so rote bo so mi sin hwenu le bi hwina no indo o ganji kaka so ido eno ai gbasen vlafo bate kana howe ai de afo gbo do azamon koton sen ba de te kana howe ne aka do ran blogbon ali ande ba hwedo vlafo afo tete aka de na ya modo hwetonu bo le na ya oje ma so gbaje ho ni gbigbo mana de mi an ne ana blogbon le le bi hwewe so mo ti menu yin o se na sin nu kontor disuon e ho o ti me do benjele nu gbo e taji sakala fia e do so gbe do benjele e ndo e ma tenpon bo mo òun le winde bo no dalo menele a eyana eje ayoji hun ye ni bo wa nu to o kanji bo tun to menjele sin kon dagbe e huise yo e we nu e ba ide do poropo ye ton le gan ye menjele mi se do yan hu zanfo onu wa mi ton fon gbe ton pe me din ton mi na so do fen san ku mo pele pon mi ko do te bo ko do toro mensi ai na chere mi. Vous êtes particulier, artisan ou entrepreneur, association, ONG ou structure publique et privée. Vous cherchez à obtenir une visibilité maximale pour vos événements, produits, services et vos initiatives. La solution, c'est Matin Libre TV. Matin Libre TV met à votre disposition l'intégralité de son offre d'antenne pour un positionnement optimal de votre marque. Profitez dès maintenant de l'audience de nos émissions phares comme Matin Libre Politique, tranche d'information à forte audience comme le 20h. Notre engagement, vous offrir une exposition inégale et un impact mesurable auprès de nos téléspectateurs fidèles. Un rapport qualité-prix imbattable. Bénéficiez de nos espaces publicitaires à des tarifs exceptionnellement compétitifs. Maximisez votre retour sur investissement sans compromis sur la qualité. Pour en savoir plus et découvrir nos offres sur mesure, contactez-nous sans tarder au 01 97 99 25 22. Matin Libre TV, premier sur l'info,
partenaire de votre succès.